Kabupaten Badung, pacangaturang tabung kreasi sane memurde pengalang sasih. Maka sami puniki mewiwit saking bailah jagat mesrana ketekan dina utawi galah sane sampun kepasti kayang pinake geguat tetenger sane ngawinang mesalin masa. Ring etangan sasih saking kese nyanto sade talor sampun dados tradisi mikayunin pikenoh nyane sane sujati pinake tetenger ring keuripan kepungkur wekas. Ring etangan dinane inucap sami keikat anto wates sasihe nganggen pepinan ceciren pinake pengawit lan penguntat pailah dina lan sasih sane ketah kebaos pailah sasih utawi mase. Sasih kaulu pinake unteng manah utawi pemina rikalaning ngakit pailah tabuh kreasi puniki. Angin tarik sane presiden ngogah tur ngampehang sane bialangin angine sane ngewetuang suara ngeruduk kumuruh ring wewidangan catur lokani lantur nuju segenah-genah tur ngedoh-ngedohan. Saking pailahi puniki wedarang titiang sejroning tabuh kreasi sahumut sahe nganutin uger-uger tetangguran sane sampun kesobiahang oleh ide para dedulu-dedulu sane sampun mahelang sane memurde pengalang sasih. Sane ngabdi Iwayan Widya penuntun pengabeh Imade Aristenaya inggih idadane sareng sami sane wangyang titiang ngiring saksian tabuh kreasi pengalang sasih oleh Sekegong Kebiar Dewasa Manggeh Jayengrat Duta Kabupaten Badung. Pengalang sasih. Hujan biur ya.
Thank